Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 26'sı Cuma günü biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Merkezi Saylov Komissiyasi Ukrayna Yuqori Rada saylovlari protokollarining 100%ni sayib chiqdi. Komissiya navbatdan tish parlament saylovlarining boshlang'ich natijalarini e'lon etdi. Birinci yerde halk hizmetçisi yani Sluga Naroda firqasi o 43%ni kazandı. İkinci yerde muhalefet platforması Yaşayış için opozitiyna platforma Za Життя 13%. Üçüncü yerde Vatan yani Батьківщина 8,18%. Avrupa Birliği Европейская Solidarność 8,10% ve SES Голос 5,85%. Böylece halk hizmetçisi parlamentte 254 yer alıp ve monokoalitsiyani teşkil edebilir. Muhalefet platformasında 43 yer, 26 Vatan ve 25 Avrupa Birliği. SES firqasında ise 20 yer. Bu başlangıç malumat son neticelerini Merkezi Saylov Komissiyasi protokollarının asıl nüshaları sayıp çıkılgan son ilan edecek. Голосування пройшло спокійно, жодних скарг. Риберу в тынч keçti, ичбір şikayetler kaydı etilmedi, bir türlü meseleler çıkmadı. Bazı ufak tüfek şeyler oldu. Vesselam, öyle ciddi olmagan hatalar tek oldu. Her şey yaxşı ve tez geçti. Takımımızga teşekkür bildirem. Ukraynada navbatdan tish parlament saylovlari olib keçdi. Yani Yuqori Rada erkeni er taraftan meraklı. Halk mebuslarining 80%, yani 323 namzet Radaga ilk sefer saylandi. Yana Ukrayna mebuslari hakkında navbatda kelefhamizda. Qisqa ve aynı zamanda semireli siyasi kampanyalarni Ukraynada ko'rmagan edi. Radaga 5 siyasi firqa keçdi. Halk hizmetçisi yani Sluga Народу, muhalefet platforması Yaşayış için opozitiyna platforma За Життя, Vatan yani Батьківщина, Avrupa Birliği, Европейская Solidarność ve SES Голос. Моно или единоличное большинство. Mustaqil Ukrayna tarixында ilk sefer Yuqori Radada çoqluqni bir firqa ala. Saylaycılarning mutlaq sevimlisi halk hizmetçisi, yani Sluga Народу. Ular 250 yerden ziyade ala. Paytaxtda firqa 13 olgan mandattan epasını kazandı. Максимальное обновление парламента. 80%. Halk mebuslarining 80%, yani 323 namzet Radaga ilk sefer saylandı. En çok yanılar halk hizmetçisi ve SES firqalarında. Parlamentning böyle kebiyen artılığı 20 yıl devamında olmadı. Пятая часть парламента – женщины. В Раде 9-го созыва 9. Yuqori Rada erkeninde 5. mebus kadın ve Kenya'da en çok kadın halk hizmetçisi ve SES firqalarında. 3. yerde Avrupa Birliği. En az muhalefet platforması Yaşayış için firqasında. Epası olup parlamentte 87 kadın çalışacak. 55 лет разница между самым молодым и самым старшим депутатом. Самый старший депутат. Yana parlamentning en qart mebusi Yuliya Ofe muhalefet platforması Yaşayış için firqasi jadvalinde 12. O 78 yaşında ve bu radada endi 7. kadensiyasi. En genç mebus 23 yaşlı Svetoslav Yurash. Halk hizmetçisi jadvalinde 27. Yurash işsiz, orta tahsili var. Шоумены, журналисты, спортсмены, безработные. Верховную Раду 9-го созыва 9. Yuqori Rada erkeninde türlü zanat sahiplari 10 jurnalist, 5 show-biznes yıldızı, 2 sportçı, 2 harbiy ve 2 gönüllü. Da bir tamada fotograf, aktör ve restorator var. 23 mebus işsiz. Saylovlar hakkındaki kanunga göre parlament mebuslari işini kuzning sonunda başlamak kerekler. Olga Volynets, Maxim Gradobek, Halise Zenedin, UA TV.
Гепатит С чун бедава тест. Буха сталыхнен бутун дунья куреш кунумына себетейле. Киевде кочуджи амбулаториялар ерлештірілді. Адамларға гепатит алеметлері ветедевеле фақында малюматнен білдірмелер тарқатылды. Акцияның эсас мақсады олдухча чоқ адамны хасталықнен таныш етмектір. Гепатитнен бутун дунья куреш куны 2011 сенесінден башлап, июльнің 28-інде кечерілі. Букун гепатит вирусыны кешif еткен Эким Барух Самуэль Блумбергның доган куна. Украинада есе более акцияңды 8 елдан зияде вақыт девамында кечерілі. Бу меселеге диққат чахмек үчүн Украина ватандашларны тест yapmaga желп этмек үчүн вазиетне угренмек ве белмек үчүн япамыз. Керек олған тагдирде бедава атидавидейлев алмак мүмкін. Буна девлет тарафындан пара айрыла. Бүгінде гепатит С хасталықтан өлмейлер, оны тедавейленмек мүмкін. Я вважаю, що обов'язково. Менің фикрім бойлі әрбір адам мұтлақа тест yapmak керек. Чүнки базаларда яшаймыз, бір шей білмейміз. Хасталық есе бізде олмасы мүмкін. Юқунч әркеске япыша біле. Чүнки епіміз екемлерге барамыз, қан тапшырамыз, яраланамыз. Виталий Маркивның давасы Италия сенатында музыкере атылды, анда буна айт «Русские тени» адлы матбуат конференциясы олып кечті. Адвокат Рафаэля де Лавалле Украин Милли гвардия жаға 24 ел апежі засына чақарылған. Үкім Италия для есіні шубеге тушыре деп білдірді. Оның айтқанына көре давада анги бір тарафтан атеш ачылғаны біле белле дегіл. Атешні ким ачқаны есе асла. Адвокат прокурорның қаза еріне барып тақиқат эксперимент кечірмеге истемегеніне пек шашырты, деді. Чүнки бұ қабатлавларны бұтунли рет етмесі мүмкін. Украина ватандашы Милли гвардия жи Виталий Маркев энді 2 ел девамында Италияда тевкифле ола. О 2014 сенесідан баста итальян фото мұхбері Андра Ракеллинің өлдіровынен қабатланыла. Якынларда Павия шері махкемесі Виталий Маркевны 24 ел апиш жазасына махкем етті. Махкеменің там қарары 60 күн içinde илян етілежек. Ишғал әтелген Қырымда уч Қырымдатар психиатрия хастаханесіне еткізілді. Бұлар қанунсыз суреті тевқиф әтелген Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров ве Рустем Эмирусинов. Олар Хизбут Тахрир деп адландырылған таванын мәбюслары ола. Адвокат Эдем Семедляев бұны жазаландыры психиатрия шәкілі оларақтаны. Бұле шәкіл Қырымдатарлар тақиқатқа ярдым етмектен рет еткенлері үшін қоланыла. 2019 сенесі февраль айында Курман районының Буюк онлар қасабасында Русия қанун қоройжылары тынтув кечірді. Ақмесжеттеки федераль телекөсізлік қызметі идаресіне Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров ве Рустем Эмирусинов алынды. Февральның 15-інде Кремль идаресі астындаки Киев район махкемесі оларны тевқиф етті. Олар ССС терроржылықта ве Русияда терроржы сайылған ве ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тәшкелятының ішінде иштирак етуінен қабатланылды. Станица Луганска қасабасында құветлерінің кері чекілмесі Донбаста атешке тоқтатув. Бұ мевзоларны күрішу вақтында Украина президенті Володимир Зеленский, Америка Бірлешкен Дәвлетлері Дәвлет департаментінің Украина меселелері мақсус темселжесі Курт Уолкер ве Авропа Бірлігіндегі Бірлешкен Дәвлетлері әлчісі Гаордан Сандалнен музыкере етті. Дәвлет башы Бірлешкен Дәвлетлерінің темселжелеріне дестек үшін тешеккүр білдірді. Суббетдешлер Донбаста құветлер чекілемесінің мофақиетлі екінленілмесі үшін Ишғал әкемияты тарафындан япылмақ керек олған адымларына музыкере етті. Бұның еле елінің 21-інде елан етілген аттешні тоқтату режим дәйми олажағына үмітлеріні білдірділер. Дональд Трамп Володимир Зеленскийның мұфақиетлі сайлавларының кечірілмесінен хайырлады. Украина ве Америка Бірлешкен Дәвлетлері президентлері телефоннен лав етті. Бұақта президент сайтында хабер етілді. Трамп янартылған Украина кемиеті қабаржылықны йоқ етежегіне үміт еті. Вашингтон Украина топрақ бүтінлігіне ве суверенитетіне қол тұта ве слиятлар керчеклештірілмесіне ярдым етежек деп білдірді Америка президенті.
Бакуда өткерілген Яз Авропа Генчлер Олимпиада фестивалінде Украина жима тақымы 3-ші алтын медаліні әлді етті. 16 яшылы Мария Горелова uzun sıçraf yarışlarında birinci oldu. Onun neticesi 5 метр 98 сантиметр. Bu kızның karyerasında ilk medal epası olup Ukrainler festivalde endi 12 mükafatını kazandı. Құрметлі серджилер, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz uzunuzga muqaytalınız, sağlıqnen qalınız, yarınға qadar көрішкенже.